gelek kesên ku em navê wan nizanin di dîrokê de ku wê heyamê da mora xwe li dîrokê xistine lê mixabin berhemên wan, jiyana wan ya jî şexsiyet û kesayeta wan da di derbarê wan da mixabin em gelek tiştan nizanin. Ji ber ku lêkolîn ser wan hindik hatiye kirin. Yan jî em bêjin di van heyamên dawî da hîdî derdikevin. Yek ji wan jî ew e ku ev bi salan ku xebata xizmetek daye li ser warê hem berheman hem şairan hem helbestvanan hem qasidebêjan hem kesên ku alimên mezinin ku wek Ehmedê Xanê Malayê Cizîrê berhemên wan ku şerh kiriye nivisandiye hem destxetî nivisandiye bi awaya xetê nivisandiye em behsa mala Ahmed Hilmî Elkoxî dikin. Îro em ê jiyana wî berhemên wî şexsiyet û kesayeta wî em li vê derê biaxivin her wiha divê em Kurd van kesên ku xizmetê xebatê dane ji bo Kurdî ji bo Kurdiwarî ji bo dîroka me divê meriv jî xwedî li wan derkeve û divê meriv jî wan bizanibe. Gelek qewm gelek qewmiyat ku bav û bapîrê xwe baş zanin dîroka xwe baş zanin lê mixabin ya me Kurda de îdî hêdî ev derdikeve pêş elhemdülillah. Îro em ê şexsiyet û kesayeteka kesayeteke ku îdî biye malê Kurda em ê wî biaxivin mala Ahmed Hilmî Elkoxî. İrjal stüdya min kurê mala Ahmed heye. Xwedê jê razî be me neşkand hate stüdya me Abdulqudus Yalçın. Hêjayê min tu bixêr hatî. Serçavara hatî. Tabii hêjayê min ji ber ku dilber destê Seyda Mazlumboy kesayet û şexsiyet û anekdotên ku nehatî ji me re parve bikî wek bijin gelekî mühîmin. Di serçavê min hatî serserê min hatî dubare mala te ava be. Îro li stüdya min Eylahiyatnas Emirhan Bakışî heye. Hêjayê min çî bixêr hatî serçavara hatî. Îro dîwana camî li destê me de ye ku dîwaneka am e dîwaneka ku bi rêk û pêk e her wa şair û helbest û qasidên e şexsiyetin jiyanên kesayetan e em ê behsa wan yeka jî bikin. Dî serçavê min re hatî. Mala te ava be. Îro li stüdya me qasidebêjek jî heye ku ya rast ez bêjim dema ku qasîde tên ez dengê zafê kesa yanî belkî hûn beecibîn lê ez ji ber ku ez jî gelek guhdar dikim lê mala Xalet Saqlaq elhemdülillah dengekî gelekî xweş e cî serçavê min hatî serserê min hatî hêjayê min mala te ava be. Ew kesê ku niha li me temaşe dikin temaşevan hêja hûn jî dikarin di derbarê mijara me da ez vê dupat bikim di derbarê mijara me da li ser ya Facebook Twitter Instagramê dawiya heftê her wiha xeta me ya WhatsAppê jî vekiriye û dikarin mesajê xwe bişînin dina bernameyê de jî pirsê we hebin di derbarê vê yekê de jî ya jî tişek hete hişê we û dixwazin parve bikin ji me re kerem ku bişînin em ji vê derê bixwînin em de sohbeta xwe bikin. Hêjayê min ez te dest pê bikim ji ber ku şexsiyet û jiyana wek bêjin Üstad mala Ahmed Hilmî mixabin di sê rûpelên înternetê de tenê hene mixabin yanî ev jî kêmasiya her wa ya civaka me ye yanî. Em ji jiyana wî dest pê bikin ku 1942 da vê serdema me de hatiye dinyayê û ez bêjim yanî ya rast ez temaşevanê jî di rûpel zêdetir berhemên wî hebû îndî neketin rûpelên min ku ez navê wan hemiye binivîsînim. Em menek behsa jiyana wî bikin. سيدا ملا أحمد حلمي القوغي وكك وبعسكر سالا 1942 ده لجندي قوغي هاتيه دنياي. بله. جندي قوغي جريداي ببسم الله نافشها بسم الله كل سر ديار بكرة. دمالك علمي ده الحمد لله هاتيه دنياي. نافي بافي ملا يوسف أوجي عالمكي جريداي منتسبة بالطريقة نقشبندية. بله. لوي محيطمة مشهورة أحمدية دبيجن كندي مع شيخ حامد. أوجي جريداي بستوري لسر ميردينة. بله. دوي محيط ده مشهور مع شيخ حامد ولاتما بريوان منتسبة وانا. بله. يعني كالي منكو بافي سيدا ملا يوسف أوجي بور جريداي بو. سيداي ملا أحمد هيش بچوچكانتيا خوفه دست بعلمه كريه. سيداي ملا محمد شريف لجند بيه لجند قوغي اوجي عالمه كي نافدار بو و ج قزا قرطلان بو بعسلي خو. مالي.
جگنده بیکنده بو دی وقتات خوازه که هر گند مالا خود جقوقی دبه گند جبر که دنرا مالا احمد جخواندنه هم فهمت که هم کفای جرته ویج بخورد به تفی که عمری بچوکه ویج دبه بوی شکلی دست بکریه خواندن آخه دست فقیرتی آخه کریه فقط بفقیریه که زیده یعنی مادی امکانه وان گلک کم بونه حتی وی جار نبخوا دگوت به پیاتیم دچون بسمل لبسمل ام ترینی سوارد بون جه بسمل دچون لقور تلام پیاد بون جه قور تلام پیاتی دچون بیکندی پره هندک بون پره دگوم برچی ببونن ما اگر ما تشت بکریانن پره بلیت ندمان ما بلیت بکریانن پره خارن ندمان بوی شکلی یعنی نواوی تنبونه ده و فقیریه ده خواندن آخواه دوام کریه لباقلك علماء مزن اكد محيط مدد ولات مدد مشهور وك سيداي ملا ياسين يسري قالك اجازه دانا سيداي ملا ابراهيم بلي اوش فارقيني بو نص هجي ملا ياسين يسري ملا ياسين يسري بلو فارقيني بو اللي قالك قندا ملاتي كربون كريه بله قالك جي اجازه دانا قالك انا سيداي مي محيط بريوان مجازيين البردستي خندنا و سيداي ملا ابراهيم بلي اوجي مكان خوندني بو جي فقيه و تدريسات علمي بو لورجي مقدارك معي لخندنا خوي بيتر لبا سيدا ملا محمد عرب كندي شيخ محمد عرب كندي قدس سره خندي لورجي اجازه استنديه بواسطه ويجي اوجي داخلي طريقه نقشبندي بيه سيدا ملا محمد عرب كند اوجي مريدي خزنه بو يعني خليفه وان بو خليفه شيخ معصوم كره شيخ احمد خزنه بوی شکلی يعني خوندنا خو تمام كريه د تحصيل علمي ده زيده خبتيه برجي يعني خستيا بتنايد بصداقه خستيه كبخوينه جبوي قاسي بلكي خدا عز وجل جي بيرا يعني علي كاري كريه وتوفيق وداعيه طبعا السيدة تبليغي قاسي لسر خط عربي قالك شغليه افيا هناكي حياتوي جداد كشفان علماء دني البته د مدرسه ده خط هبو يعني نفيساندن هبو فقط صنعت يعني بشكل كو خط خوش او يا كسكي د وقتاوي ده كسكي كو خيابه بتنبو يعني وها خدا عز وجل دمكي تشتكي وها جدا دابيه حسكرنا خطيجي دابيه ولسر خط شغلي يدل سر خط كنت شغلي قلمي خوش لوي غوري ترتيب تكر الغوري عربي يعني مثلا مجرد بين دولمه قلم يعني قلمي حبري اساس بفي شكلي فان قلمه في وجي ويجي دردخست بكفر شي ذكر دبري ميل ذكر بوي شكلي لسري خبات ذكر بوي هاوي خطي خو بيش فبر بامكاني حالا وكو وقتا استاد كي ويهبونا وي خطي وي هبتر بيش فبچونان فقط جبر امكانيه كم وجبر كد ولات كردستان دجوي چاغي كسكي كوي درسي بدا تنبو اوي بامكانه خو وبمراقه خو وبعزمه خو خطي خو بيش فبر طبي نها برهمين وين خطيك ود دستي مدانه بله هجي من حجدها دناف الاستام ده حجدها بن بله كو رساله الحمس هي ميموزين هي ديوان جيفين هي يعني ديوان جامعيه مثلا او بخوا وفينا بخطي شكريه كيكي اميران او ديوانا كود دستي مدى افحرال ده يا بتيبين ين عربيه نب خطيات نفساندني هروا ابيك جي هي اما بعصابيه كيجي بكن دي بيشي واندا اما بهنوك بدني بيزنا وهبه اما بيرو خو محمد مصطفى كان معدنا صدق وسفا كان محمد مصطفى كان شفيع وفا كان محمد مصطفى كان شفيع وفا كان محمد مصطفى كان قالوا شاه لطيف
kan قامتا شبه الف کانی گلو شاه لطیف کان قامتا شبه الف مسکن دنیف روضا شریف کان محمد مصطفى مسکن دنیف روضا شریف کان محمد مصطفى کان گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام کان گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام جبرائيل لك سلام كان محمد مصطفى جبرائيل لك سلام كان محمد مصطفى كان قالوا شاه عزم كان ناسخ خاچو سنم كان قالوا شاه عزم كان ناسخ خاچو سنم كهف الأدب والعلم كان محمد مصطفى كهف الأدب والعلم كان محمد مصطفى كان قالوا خلقي بري كان حاكم سر دفتري كان قالوا خلقي بري كان حاكم سر دفتري كان حبيب أنوري كان محمد مصطفى كان حبيب أنوري كان محمد مصطفى كان قالوا تاج سرا سر دفتر پیغمبرا كان قالوا تاج سرا سر دفتر پیغمبرا سكنا دني ومقبرا كان محمد مصطفى سكنا دني والمقبرة كان محمد مصطفى ساعت خوش ساعت خوش تقلق خوش بنادي والله تابا خوز یه رو این بودم چون مجایی نه یا ساعت تا خوش به اما شوان جام باسا ایرو مجارمه مالا احمد هلمی الکوخیه هم جیانوی هم برهمنوی هم شخصیت و کسایتوی هم الودر داخفن مالا خالد خودش راضی به قصیده که گلک خوش اوی قصیده یا جپرتوک یا بیا کی بوده گوته هجمن بخوا نویسنده نوی برلینه لی پرتوکا سیدا دا نویسندیه یعنی سیدا بخواه پرتوکی دا وی قصیده نویسندیه ناو ندیاره بله یعنی چا گوتی به ترکی آنونیم چاواندی وسا بله بله ساعت تا خوش بیا گله خوش و مالات آوابه هجم مهنک بحث جیانا سیدا کرد مالا احمد کرد طبی بر همین وی گله کی مهمن شخصیت و کسایت و اجبار و انکتوتی تجی گله کی مهمن اما بحث شخصیت ویجی بکن تا بحث کرد تا گو پرورده خواه لگلک با عالمان لگلک با مالایان خواندیه حتی راده کی و هر وها اجازت خوشی استاندیه طبی سرکاوی هی
هدية الحبيب نها ودستي ماذا جاء هجام تكاري وين درجيم بكي از نها برهم هي دستي ماذا طبعا شوان جا از نشانه و بدم ادفردا چه نفسان دي هجامن اف كتاب دوار فقه ده فقه شافعي ده هاتيه نویساندن بكردية لسر شرح غاية الاختصارية بله ولا تمد مشهور كد بين غاية هم تمام فقه تمام طلبة ويدخلون المحقق وشرحك خوشك دانية يعني شرح بيتر تأليف وكتأليفك لو رجلك نقل هجا تده هنا جوان جي كتاب علماء مزن جوان ديه وهم جي مسألة ولات ومسألة هنا كي مسألة نوجي تده جوان ديه بحث كريه بله جبروي قاسي هم غاية تشتكو كرت بيه ويا تفصيل كريه تشتكو نجرتيه وناجي خستيه وهم جي بزمانه كي فصيح بزمانه كي سهل هسا يعني كون في سانتيه جبروي زيد الرواج جديد قالك هاجرا هات تبع كرنو وتبعي خلاص من انا هاجي مكتبه السيداده لديار بكر او تشاب كرني وترجمه بتركيجي ما تشكريه ترجمه بتركي نافي بيك شافعي المحالي من فيسانديه شرح غايه الاختصار شرح يعني ترجمه هديه الحبيبه او جي ترجمه ودجي هناك مساله دي ساعتنا علاوه كرنو وبزمانك سهل هاتيه ترجمه كرن او جي دعاء يا نفيده طبع كرني تشاب كرني طبي برهمك او يدجي هي او يك جي قالكي جرينجا ديوانا جامي جي قالكي ديوانا جامع جي جرينجا ديوانا جامع اللي قال كيكي امير خان خوجه ديوانا جامع الجمته هروا خباتك جي تلسر ديوانا جامع جي هروا تكر دي ديوانا جامع ده بحثا 4 كسين جرينج جي دكه ناوروكا و چیه بحثا چی دکه چی دهندره و دیوانه ده هنه أما هذا يسببكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن قدر خيرا وخيالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة خلق بريء ربي أزلي خلق الخلق كمالا حمد خداي قنجي وخرابي چیکریه شکر ج خدای گوتشتی رند آنیا میدان خدای تعالی یک حوالی ویتنه بشریک ازلیه ابدیه حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان رسول اسمه أحمد نبي قدره أمجد خليل خلقه أسعد من الخلاق برهان صلاة السلام لسر پیغمبر آخر زمان گناوی محمد مصطفی صلوات و سلام سر ویبه او پیغمبر کی وسا مزنه اگر گو او نبیا خدای تعالی کائنات چه ندکر گو خدای تعالی کائنات جبو خاطری وی آنیه دنیای گو نبیا زمان و مکان ندهاتنه هولی ندهاتنه چکرنه دوست خدای حضرت محمد مصطفی خلقاوی مطلق حضور ده انسانا ده خلق و اخلاق خدای تعالی و خستیار رهبر و اندرج تمامی کائنات را اوان مستای گم خواندن قصیده سیدای مل احمد گوانیاتی هولی سیدم مل احمد تابی دی کتاب جامع دا ها لیکولین کر ها آنی هولی تیدا من پیشی گو گلو انسانه کی چانه یعنی بخواه چیه چرا از بسات بیجم نها دبیجن فکر انسانی چه به ذکری ویجی اوه یعنی دبینی تدا عقلی تدا چه هبه د زمانی تدا اوجتی وقتی گم مثلا وی کتاب ملین هری هنه کی خصلت رند لسه سیدا هبم خدای عز که گو زمانی من چه به از یوا بیجم چیه او مثلا هجه بله سیدا من نحب ماده جی درخست یک اوه گو سیدا باغلی طریقت نقشبندی آیه و جوان حس کریه اید دیا اوه سیدا صناعت کی وی خطی زعب بدو هبونه زعب رند هبونه اساسیا او سیدا خباتک وی زعف زیده هبیه یعنی لتمام اقلیم کردا گریه تشتی رندو پاک چه کریه آنی هاتی خستن نوا وی کتاب هانی سیدای من اشترا من لقارشی دوست خواه مرفکی خواه صداقتی بیا خواه راستی بیا دوست خواه حس کرنه اشترا بیجم
تشتکی گو اینانوش بوده یعنی گوت به باوری پی آنی به تاویزی ندای استرس قارشی و چقا قوتلی به برا قوتلی به تاویز ندای مثلا هنکی بیتی و گو هنجی گو خودی حزب که امی داوید گو چند کلمه جوانجی بخونن اشترا به قارشی تشتا حقزی قبول نکردیه ضعف جراش بو حقزی گلی هات بکنی گنده خواهی ترکان دیه مال خواهی ترکان چیه گوه ندا مال دنیای سر مادیات نخبتیه سیدای من اشترا بیجم سبب گو متعی طلبه خواهی بیه متعی انسان خواهی بیه و متعی گو انسان جه حز کردیه لباغریوی بیه سیدان هجیم تباسا او که کرد گو گلک جاران گه ندای انسانا مثلا یعنی دناف فقیریه دا کو بله هجیم تباس کرد دناف فقیریه دا جیانا کا دناف فقیریه دا او کریه کو کسی کو مثلا تشتاق جرا گوتیه قا گه ندای وانجی بله یعنی اف چی نشانه مده چی مراد بجه و حساسیتی سیدا تشتاقی وی خزا خوشه خسته دویدا کتاب جامع دا دبی طاووس بوی شکل ملیح شرمنده اساقی رش او قجکا پیسلک دخواه قشقش دکه الوانم اس دبی تیری طاووس خودی او قوی بده و چی کریه تمام تشتی رند دیده هنه لبالی صادجه رشکی هوری ده نوان نگی داره پس نخواه ده نو بجد به استوری تاوسم دل قجکی بنیره قجک تزانی شد او سپیته هنه لسر سرگو او کلفنگا تشتی پیز دخواه قورا ده بجد به از تشتکم حال بیت هی نبود تشتکیش تر زمان لازمه خبات لازمه آلیکاری لازمه من خواهد گوتی بی عابد گوتی اطاعت کید عبادت کید هاش خودی هبی گوتی خواهد بی آقا گوتی فراسات تهبه بلگیات تهبه قابلیت تهبه سیدا یکی وسابیه یعنی تاوز ندا انسان گو ظلمی که انسان گو حقارتی که انسانی که مثلا هاش جامعه جماعت تنبه هاش ملت تنبه زیاد گو ندا انسان وانتشتا مید بان بیتی ودا درخست یعنی ولی بلکی خطای چه بینجی برا سیدا قصوری نهره سیدا ایجا ام بس وی کتاب خواهد کن مثلا بعض کتاب خواهد کن کتاب ماذا چهیه دوی کتاب جامعه جامعه معنی توفکرن بله کومکرن بله گو دیوان معنی اوه گوشخات بله تو شعرن سیدا چاکریه د سری اول دا د سری کتاب خود هم نحب تشتانیه هولی نحب جی یک مرسیه یک شمال حضرت پیغمبره یک جی حمد خدای تعالی را یکی دنی جی سوز حضرت ابوبکر واشترى بيجي الشعر كي حضرت علي انيا ناحبن وصات كي ناحب ايواناكا ناحبن بيشتي دسبيكي دا وانا دبستي دا وان ناحبن يعني هي داس ديواني ناكده دسبيكي دا وانا قوتيه سيدا من الدلال ام بيشتي دحب چارگوشه هنا دوی کتاب دا دحب چارگوشه چیه فردکی عربی فردکی فارسی فردکی کردی واشتر به فردکی جی به ترکی او بخونستان دیه نه غیر ای مل احمدی خانی و ای عالمه که دنه خصیان نوا کتیه خواه توف کریه ام بس توف کرنیت کد سیدا شری وتی اتنن ای بخواه تنه اما دماغی دحبجی چارگوشه معنی دهندر وی کتاب دا ای تابی دماغی تاثیر که مازنج احمدی خانی جستان دی ورگی بله امین هاویجی بین سیدا دحب 215 حب قصیده دنی هنه سیدا 215 حب قصیده دنی هنه جوانا 3 حب دیوان ملانه ای باشخانه اما دیوان آنی جسری حتی بنی آنیاتی ولی تبا ما خستی نویسیه و خستی نام کیجان او هجا بله امی واناج بخورن سیدا یک آشی عبدالرحمن آختپی بله یک آشی محمد کربلاییه ودرم بهنوک یک بدن شی عبدالرحمن آختپی کو مالباتا خانماویه جوه داره بو هجایمه از نخلت شی حسن باو کال دیاوی لباش حسن نورانی خوندیه یعنی فقیهویه یعنی اقرباتی تونه فقط فقیه وانه جبر که فقیه وان بیه وان وی زوجان دیه وان وی زوجان دیه و لجی کیجی ملاتی دانه و یعنی کوریویجی ملا عبدالرحمن سیدای ملا رسول ایکل باش حسن نورانی باوش عبدالرحمن خوندیه سيداي مال الرسول حتى درس شيخ عبد الرحمن وشيخ محمد جانجي داعية ده وي هيام فقيتية ده ولاوي شيخ مال الرسول مال عبد الرحمن اوجي
کاله پیرا منه بله يعني اوجي تشيا سفر برلكه وشهيد بيانه هاتيه بله بجواني تشي يعني ملا جبروي د مدرسه شيخ حسين نوراني ده زمانه فارسي رواج ده بو جبروي قاسم ملا عبد الرحمن كو بحسيد كن دبي 4 زمانه خوشك خبر ده يعني بعربي خوشك خبر ده بفارسي بكردي بتركي وان هر 4 زمانه پر خوشك يعني ملا عبد الرحمن اقطب يعني بحسويت بله بله نعم ملا عبد الرحمن كو از دبيجم د مدرسه ملا عبد الرحمن ده خونديه تبي نها اف وك بيجن ديوان جامع بله بتهيبتي او هر 4 كسين كو مثلا ام بحثوان دكن بله نظام قالوا چما برهمي وان تفقستي وبرتوكي بله شي قوتيه مثلا الدربار بله. بدا هجاء من دبی کتاب خدا نگوتیه نگوتیه. تی زانین اوانا دوان کتاب دا تشتی گوتنه و تنه تشتی تنه و تنه سیدا مثلا تبیجی چه تبیجی ام بیجن لسر خودی هاتنه گوتنی شعر لسر پیغمبری خودی هاتنه لسر میجی هاتیه لسر حجی هیا لسر زکاتی هیا لسر مرسیه هیا همه تبیجی کلتورا و ام بیجی مملکت ما دشینی خدا دشاهی خدا د اطاعت و عبادت خدا گو چه هبه جیانا و چه به تمامی دوان حسی دوان ده هیا همه تذکاری جه درخی مثلا یک یا شیخ عبدالرحمن اقطبیه بله سیدات یک دیوان شیخ عبدالرحمن اقطبیه او اینا تفک دسکاده بله 29 حب قصیدت دهنه سیدای من 29 شیخ محمد شلو 10 حب قصیدت دهنه شیخ کوروی اوجی کوری شیخ عبدالرحمن او یک جی دیوان سید علی فندکیه اوجی چلو یک قصیدت دهنه سیدا پیشتیوجی دیوان هنه که دنیجی تشتي لازم هالداية تابع هالنادا هنا شيء لازم ذا أوج شنا يجي مولانا جامي عالم هيك مشهورة مولانا جامي 4 حب قصيدة فارسي هالداية اشترى بجم فقيه تيرا نحب قصيدة هالدانا زمانه كي مخاندبو أي آب مجوارة خاندبو أوجي تيدا بالي اشترى بيك ملاي جزيري 3 حب قصيدة ويتيدا هنا سيدا من اشترى بجم علي حريري 2 حب قصيدة ويتيدا هنا سيدا من اشترى بجم ملا احمد خانی خنج 4 گوشه یعنی خنج 4 گوشه 8 حب قصیدی وی هنه خنج وانه گمگود یا خارج وانا 29 حب جی عالم دنی بیتوان تده هنه بیتو قصیده و مرسیه صادقه قصیده نه تده هنه ای سیدا هلدا هولی اجا سری اول دا مگو سیدا بیشی مگو کی گوتیه حمد خدای گوتیه صلوات پیغمبر خدای گوتیه واشترى بجم كان حب بيت حضرت أبو بكر حضرت علي حضرت عمر حضرت عثمان إيوان خليفة وأم بجن بيت وان جهلنا لبكي خليفة حضرت علي حضرت أبو بكر الصديق جبوا دعاء بيجم اشترى بمراس أو كرس جم سيدان أو هاد بيجي أبو بكر الصديق في بلمها سريع أول دا سيدا ذكر كيا محقق جبونا بركاتي تشاش بوي بركاتي مثلا پیغمبر خدای گویی وقتی دستش بیشتری کرد اشترا بجم گویی دا بسمله تنبه اشترا بجم صلوات پیغمبر تنبه ناو عالم و اولیاء تنبه سیدات اوتش برکت بی برکت اشترا بجم ایشی تناچ سری یعنی ایشی تناچ سری ولی از اوی اوهانا بجم دم گم میجا ای چهارم من نگود داویی دا قاس نحب قصیده ای لسر سیدا تاغی بله هاتیا گوتنی اما ای سیدا گاوا دنی ای بیت دنی تصابجا گو ام زلیل ام فقیر خدا حس که اواجی ایش علادین هنا گل سوریه خزنوی جرات بیجن اشترا بیجن ملای باطی مثلا بله ای ملای باطی ده حتی ده هنا سیدا ذاتن اوجی یکی سیدای منی ای بیجه ای والا وقتی از هاتم جم تلفنی شیخ نورشینی جکر اشترا بیجم ناوی شیخ عبدالرحمن کره شیخ خالد کره شیخ طه خلیفه ملای مزنه والسلام وحرمتي ويجي جواره هبو اشترى بهم باخصوص بيرشنبي جو مدرسه منازكن جو مدرسه ددنا ناسكرني بخلقي بخدي اواج مره تشتكي زارنده ام بوي هندون اوانا سيداي منه يعني اي شيخ مجمره قلت اي جوارات بيجن جو اوانا سيداي منه جو السلام وحرمتي مجمره دعاء ما قول بيوانه باذن قوات خدي ها هرج جو اي باشريكي مزن جو بينا هولي ان شاء الله مالتها اجا اري بالي اجا اجي داس سيدا خيرات بسم حرمتها ميجرها حضرت أبو بكر دوي شيرا والسيدة أني هاتيا أويد أهاد بجا سيدة كيف حالي يا إلهي كأويد شو حالي من أي رب العالمين أي خداء مزن ليس لي خير العمل متى عملك اشترى ناكر يا ربي متشتكي درجات ناكر
سوء أعمال كثير جنيه من ضعف خطايا من برن زاد طاعة قليل أو زاد مني از بخما توريكي بدنا بيشتا أخوة ورم حضورات تنا يا رب العالمين عافيني من كل داء تمزني يا ربي تبادشاي تمش تمامي درد كلها خلاص كي وقت أني حاجتي احتياجي منه إيه تمام بسلمانة تخلاص يا ربي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل قلبي مني يقول ببيسلقا إطاعة سوزو عبادة سوزا وقلنا خوش كيتيا وبيريشانة يا ربي تقوي قلبي مجي ترحت بكي تقلبي من تبخا أو كي الدرمانة كي خوش بدي وأجيب قلبك صاغ بقلبك تميز أزوانا باطا يا ربي آمين إن شاء الله. بله حضرتي علي أوها قلت يا بيت السيدة أزي في بيج إذا أزي خلاص كم رأس أبوك بيتك بله بيتي وانا مثلا قصيدة تتخيل مثلا قصيدة هاتي قلت إبراهيم مثلا وقت قلت اشتكي بقصيدة قصيدة قلتيج 15 بيتا كيمترنابن 15 بيت انكيماسيون 15 وقلتيج نود نه بيتا جي زياتر نابن بيت شار ريزن اجا انا قصيدة نين بيتن بالي تشيكي هندكن يعني شار لبن بينج لبن نابا 15 يعني 15 برجوت نابا جيران قلتني قصيدة انا غوري اوي ادبي يعني اوي بيجن حضرت علی جی آها گویی لسر تماتی دنیای تماتی دنیای یعنی چه تماتی دنیای با خصوصا جبوی انسانی که گوشکی که درمای فقیر به اشترا بین جی انسان مزن را سر خود داینه خب بتونه جبوی چه جبوی گو او انسان لیب نره نه یک بدی خار نه یک بدی اشترا بهر مال آخه پیغمبر خودی خب گویی قاصر قاشی سیدا دا ادبی است که گویی انسانی که گوشبوی زنگینه که سر خود داینه بتونه صرف گوشبوی زنگینه دینویست دبا سه قسم جدید چه پیغمبر خودی گویی حضرت علی ها گویی لا تخدعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكافي والنون أي إنسان جبونا تماطية الدنيا بريخ على سر تماطية الدنيا سريخ البر مخلوقا ندى تواندني سريخ كوزنك چونكي عباد الدين تدا زراره ده دين تا واشترى من رزق خاش خدای ببرسه بخازه رزق خاش خدای تعالی بخازه چونكي امر خدای وقتی گو کاف و نون به یعنی کاف و نون تدی بره دو عربی ده کن یعنی وقتی گو خدای تشترى گو ببه او تشتبه گو ببه او تشتبه دبه بله اوی سوز حضرت علی خدای عز که بس اون عالم مزنجي امي بشتي جمع بحث بكن طبي ملا احمد هلمي الكوخي جيانا كات دناف علميدا در باسكريه جيم تجي برهمه تجي ازبارم تجي دنفسيني ازبارم بله اما بحث واجي بكن تمام هي ميوانا كما دجي هي الاستوديو ما اوجي بدنجي خوي خوش باوازن خوي خوش ملا خالد نفسها ملا خالد نخلت مشي سيداي ام تجي ملاي ملا خالد والله قصيده قد ريزيدا هبه وطبخيني زي قال لك كيف خوش فهم شنو دبا سيرش الله كي جاب خويني امي قصيده ام ذليلا ام فقيرا اي من زمان اشي على دينا اشي على دينا خزلوي بله هيك كريم كيجي ام ذليلا ام فقيرا يا رسول الله مدد ام اسيرا پر حقيرا يا حبيب الله مدد درد ما دردک نداره چار طرف نیاره هی هوار سد جان هواره یا رسول الله مدد باری مبار گرانه ملجأ ونمانه من
صبر نهدانا يا نبي الله مدد من صبر نهدانا يا حبيب الله مدد جان و دل بونه برینه مرحم و درمان ترینه کار مشین و گرینه یا حبیب الله مدد کار مشین و گرینه یا رسول الله مدد رو رشنم شرم کارن ام به نفس قد نکارن تبدأ عيبا تبدأ عارا يا رسول الله مدد تبدأ عيبا تبدأ عارا يا حبيب الله مدد خوف ترسى من مايا أمال ما تبريايا ظلمة قلب خيايا يا رسول الله مدد من شرعنا طريقة من أحوال حقيقة من ذوق أنا رهيقة يا رسول الله مدد من ذوق رهيقا يا حبيب الله مدد صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. تماشاوان نجا ام بحثا جیانا ملا احمد حلمی الکوخیت کن که جیانا که کسایت و شخصیت که گرینگه جبو جواتا مسلمانیه و هر واج جبو جواتا کردان مهمه گرینگه دوی ام وی باشناس بکن شخصیت کسایت وسا دوی ام دهشه خدا باش بجی بکن و ام جزارو که خورا بیجن او شخصیت چابون کسایت چابون جان ها ایرو الاستودیو ما مالا عبدالقدوس یالچنه کره مالا احمد حلمیه هجای من جبركوت البردستي مظن بوي نظام قالوا درسات جدا تجي درس جي ورقت نفسها بري خوندنا خو من الجمعي الجمعي حتى نهاية حتى داوي من الجمعي خوندي برياوي من هناك الجيد نيجي خوندي جم سيداي ملا محمد شريفي حسين مشهور لجم سيداي ملا سراجي سيناني لجم سيداي ملا محمد شريف الباطماني لجم سيداي ملا رمضاني بوتشلي فقط قسمي بر وانا هندك هدكون قسمي زيادة من الجم سيدا باوي خوند هجي ميكي تشو ابو باوي مثلا دما درسيد دا يعني بينا خو زافتان تكر مثلا ونزانبون يعني وك
يعني كركي لبنر يجي وك فقيه اللي بابي خو بنكا بابي تيكي شابو اما وك فقيه كي لبنر بله بله حقيقة صبرك زده هبو يعني ده مسألة علمية ده جرك لسر نفيساندنه جرك لسر تفتيشه جرك لسر درسه حتى جارنا فقيه درسه راح تسد بونش بركو دريج دبوش بركو زيادة إيزاح تكر بله يعني ويدخلت كو فقيه بيتر فهم بك حتى هناك سيدة ده وقتا درسه فقيه ددان دكتن هناك حاشي وشرحي دني فقط سيدة مال أحمد جبدلوان دقو برا متن درسي كتي خوندن أو متن بفهم كرن جبروي قاسي زيادة بلانت كر أما لسر متني ومعناوي زيادة سكني فقط وقتاك أو متن نهات فهم كرنجي أو بخواه تفتيش ذكر الكتابك هلا از فهم بكن بمعناوي تشيش بوك اش فقيه رجي بوي شكلي ببيجم داك فهم بكن يعني شخوا حليمتياوي مشهور بوجبروي قاسي حلمي لقبا حلمي ويش خور انا قانديه اوجيش حليمتياوي تي حقيقة حليم بو ايكو ناس كرنا جرك هفاليوي جرك فقيوي تفهمتكن يعني فقط اجازه ندايه سببك اجازه ندايه دو تشتن يكجي زيدك مشغول بتفتيش علمي بو دور ده مثلا فقيوي پرچه ندبون آدو دیا جی جبو خاطر فخر چه نبه يعني جبو قراتی چه حتى من تبلیکو مدرسه مده مشهوره سيداي مع علماء مزانن كسي كل تماشا كن جمع الجوامع كتابه داوي بود مدرسه ده جمع الجوامع مال جمع خد جلدكي فقد دي ساجي يعني اجازه بشكل شعشعات شبه وجفين شبه فلان ندا يعني باللفظا يعني وها تشتكي اشاره بس هذا جاء بس يعني بشكل وها دايه جبوي قاسي يعني حقيقة سر مسألة درسي وتدريسات علمية جبوك بفهم كرني يعني قالك حليم بو عاجزياوي جفي قاسي تشيند بو جكي تأثير قلتي هجاء مثلا يعني مرد هم برهمي بنيرة يجي مثلا جياناي بنيرة زيتر مثلا بحصا أحمدي خانت كر بحصا مالي جزير يجي بحصا أو مالي وشيخ ين فيسر دمت كنظام سيدا أخلاقي طريقة زيادة تأثير ليشبيه طريقة نقشبندي يعني دروحي ويدا جي قرتبو جبروي قاسي يعني دحقي صادات الطريقة ده قالك معلوماتي ويهبون حتى كتابك نفيسان دي الكلمات القدسية للسادات طريقة النقشبندية أو كتابات يتشاب كرنجي فقط فيقاد بلكي ده هولي ده تنبه أو سادات الطريقة قوتنوان وك شاه نقشبند وك سيداي طاخي وك حضرة نورشين وك سيداي مرام محمد عرب كندي فلا وان كلمات وان ورسالة وان جوان دي دوي كتابه ده او يا نفيسان دي حتى سلسلة سادات نقشبندية وك لوحة خطي خوشبون حتى نقشي ويجي خوشبون دوراوي نقش كريه و اوجي تشاب كر د حياته خده اوجي اللي قالك دست قالك سيدا ده علماء ده فيجا هي جبروي قاسي بيتر اخلاقي طريقته لسري ابو وزيدا حب رسول الله عليه الصلاه والسلام زيدا ذهناوي ده حتى جبروي حبيت حياته بده دجاره وك وسوسه نوع وسوسه كلي تشبو زاروك بون بچوك بون چاهم دست خوندن نکر بو يعني 7-8 سالي بو تبيرا محمد داوا خود رونشتاند بو و گريا يعني وها هستر شاوي هاتن گريا وچاغي بيرام دياويجي الحياه بو اوجي بيرا گريا قلت چما هات گيت في حالته فلان ويجي هاغو جو ياد از نباشم از باش بونا من رسول الله دخونا خود بديت انا بوي شكلي ايدي لسر اواوي شغلين كامل تشاويش في حالتي خلاص بكن حتى قلت جو كام هرن احمديه با شيخ ويشاغي رحمه خدا لي بالشيخ عفيف لحياتي بو شو نجم شيخ عفيف احمديه شيخ عفيف هناك نصيحه ليكرن يعني زيد اخوان ليش في حاله وتبتر خرابك وتوصيه ليكر جو ازمتي sözlere Bediüzzaman بخوینی sözlere Bediüzzaman Said Nursi بخوینه inşallah rahat ببی
بديع زمان سوزلر كريوي شاغي انا او سوزلراوي الباميه بتيبي كيفن عثماني هاتنا نيفيساندن حجمي ويجي جالك مزنه وي بحث کرد دگو حقیقتا دگو من سوزلر خوند از به باش راحت بو اجا بفي شكل برتوكا كوقت ثيرابيه يعني يعني الناصيه مر استاذ بديع الزمان حقيقه اواوي بر فريه يعني تشتكي بيجي هم ايماني هم اعتقادي وهم جي لقارشي وسوسه الشيطان فيها مثلا وسوسه الشيطان لو رويد تقول متخوده ديتي تقول وقتها ام تشونا احمديه تقول متخوده ديتي ام دچون احمديه بريه كهرن احمديه تخودت بينا تقول متخوده ديت ام دچون احمديه ام سر بريك رمي درباس بونان او برجي معلومه دريده قام تشون برا يعني قسمه داوي جوشكي بري خراب بو شيطان لور سكناندي بو شكله كيوي قلق قبيحه بو نقول شيطان وهال من الريه كلمه قوتيه قواز درباس بو يعني فيا تفهم كرنك وهرب بحضرة رسول الله فقد دخست كوي خرابك جاء الحمد لله يعني او ديسا حب رسول الله شيبو داوية ازبارم هجي من داوية عمري خدا كو بيجي 4 سال هر وهاجيا داوية عمري خدا ازبارم في هيفيا هاتجي يعني بله شيخ صاحبو دخونا خدا ديت قوم دخونا خدا رسول الله عليه الصلاه والسلام دي جو هر حال ده افياجي داوية عمري منه حقيقه بشتوي قالك نجيا وفات كر بشتوي خوني وفات كر يعني وفاتاوي مثلا بنخوشي نكبو بيرا نخوشي قد خيانه كر يعني غايه صحت لي بو وخشي دشو جامعه دهات مثلا لبسم الويشغي الجامعه ازله وظيفه داربم او ويشغي تقاعد بو فقد ديس دهات جامعه يعني نيفرو عصر عشاء دهات جامعه مغرب دهات جامعه ل عشان دهات ديسا المجا مغرب هات بو جامي البيشيام الميجي كر ورغاية بصحتي شو مالي شيف حاضر بو لسر شيفي وقتا دخوا كيف جيك دخوا ايدو دقلبه خدنا ما خليه بكيكو بيجير 4 سال امري خدا نها للجمن 20 حب برتوكيمي كو تليف بونه يعني هاتنا تشاب كرنو هر وها شرحيوي هنا كو جوانجي حجده حبيدنجي اوجي بدس نفيسي وقت بيجن دس خطي وينه برتوكا كاويجي هي هجمت باسكر تقو هديه الحبيب ابيا هري بنافو دنجه ام بيجن جبركو دورده هم باسا فقهيتك باسا غايتك شرح غايت جي هرواته ده هي قالك برهمين ويجي هنا مثلا بخو مثلا رحمتي دقو كريم افانا في برتوكان بخينياجي في شخصيته بخينن البرتوكين في شخصيته مقايبن شيء بصا مثلا نصيحتين ويتشبون للقلوه نصيحتي وي لما دقو دا عقيده ده يعني دا عقيده ده ود اصول الحديث هذا دا اصول الفقه ده هر علمك يجوانا متنك ازبربن برا متنك دي حفظه وذهبه ما شاء الله يعني دي عقيده اهل السنه والجماعات وكتاب فقهي جبروي قاسي كتاب ما فقهي مثلا جمع الجوامع دقوكو ازبمتي جمع الجوامع ازبركي يعني فيها اصول الفقه مشهوره دم مدرسه مدى وجبو فقه شافعي جيكو ازبركن او كتابك وزن هي الزبد جيرد بيجن اهل مدرسه زانن زبداء ابن رسلان او يجمر كريبو درس دامه يعني تقول فيها هم كرته هم وزنه هنا خوش حفظ بكن جبريقة يعني دخست كو علومي إسلامي تفهر كي هناك ده حفظة مدى هبة حتى جبوي قاسي هناك كتاب خصوصي جمرد نفيسامن مثلا هناك متن هنا متن كنت مدرسات خوندني وانا خاصة اول اولادي خورد درجي جبو فقيا جبو كنت تيكفن بريكي وشغي وكفيجا بالجسار كمبيوتر فلات زادت بياسة تنابون رواجد زاد كتاب جيد تنابون إجا بخاطر خوي خوشك مثلا متنكي صرفي متنكي تجويده مثلا جزرية متن جزرية متنكي آداب لاميا ابن الوردي متن قسمك جي الدعاء كشرت بين عملية شفروجي و منطقة ده مناظرة ده وضعي ده نحوه ده وانا تف جواند بو كو چاب ببه بله ميسر نبو كو حياتاوي ده ورد چاب کرنه وانا جبو بريكا شكر بو كو فقي دائم بريكا خوده
ماشاءالله وانا هالكره يعني جبوكو تشتكي كو بدا كرني او بخار راد بو خدمات كركو قناه تشيب يعني نتني درس دايم بو نا ما شاء الله يعني حقيقه حياتي نرم امجار كيتشون زيارته سيدا كمال بسمل بحثا ويكر الناس تكر تقول حقيقه سيدا جدستي مملكه تفجو اجا هوال كي مجمره بو غواي زاروكي جلدو ساوينا فلان گو زاروكي تفاتي خسر هف وكمل احمد نابن بو حقيقه راست بيجه لو راود 5 و 4 ساله ده خباتا كو كريه ام 205 ساله ده جبل كي نكاربن وي خباتي يعني لو را حقيقه خدمتك بي شكل بو چنتي كيوي هبو دائم قلمي وي مركبه وي كاغتي وي تدبون انا وقتا بچنا ميوانداري كي جي بيرابون وقتا همان فرصه ددي دنفيساندن دهات مدرسه بخورتاني دچمال بخوره دبر يعني her zaman bu şekli yani zamanı xwe امکارم بیژن زمانه خو ساعته کی والا درباس نکر دیوان جامع دیوانا ویا یا ام بیژن عام دیوانا کا ویا کو بریک و پیک کو هر وها کلک وقت بیژن قصیدهان بیتان وردا نویسان دیه مالا امیر خان باقشی خودجی راضی به خواته کی سر پرتوکی کر هجم مبعثا 4 مالین 4 شخصیت کسایت گرین کر کو سیداجی به تایبتی جیدا یوان گله کسین دنیجی هنه دوی پرتوکیدا وقتی مرد کاره ناوی کی جا بجه همه بس شادرما اختپیکن بله یalnız گم هی بس نکره سر و هدیه الحبیب بله مثلا در مدرسه دا اصول خواندنی هست چال خونه میری که گو پیشی چه دست الفبیت که پشتی قرآنی وحید نبه وقتی گو قرآن خلاص کر مولود خونه پشتی گو مولود خلاص کر اوا عقیده ایمانه نه سوزلکا مال احمد خانی ہے کردی عربی مثلا دبی ابن کره بنتی کچه سیر خزور ما محمد بله ابي او سوزلکا احمد خانی گو خلاص من كونه عامل وان داره جانت شنو الشعر المغني ابا بشتي الك فقه يعني علم فقه هذا الحبيتي يعني غايته اختصارتي ilk fakir amud khune de medrese da jbu qasi yani bu çıkaz fakih hebben muhakkak vi xwandine çünkü kitaba reze yani sıralama böyle icam var ser axwa mesela xwa basa Şahderman Axtepik Seyda Şahderman Axtepi divana wi tev aniye hole böyle magu go 20 nahab qasidat da hana Seyda 20 نه قصد اجام پیشکه کی باسا سیدا بکن با ده حبسیاب کلمه باسا وی بکن چونکی عالمه کی زم مزنه مرشده کی کامله دیاربکر ده انسان گویناز نکن تنه کوره شیخ حسن نورانی تمام انسان چنه زیارتگاهی yani ziyaretgah ana ev Abdurrahman Axtepi Seyda 1905 da هجام نها ام جبركم باسا مالا احمد كبرا وقت بيجي بجاره مجي زياده نابه نوصا نا مثلا بحثا مالا عبد الرحمن اختبي كريه ما جو جخيني وجالك قصيده جي ما قلت انا نوصا بله قصيده مثلا بحثا كي كريه جخيني وي ام بيجي ما بحثا 4 كساكر ياك ايش عبد الرحمن اختبي بله اشترى بيجم باسا مال احمد خاني كريه ملاي جزيري كريه فقيه تهران كريه شمس الدين تبریزی کریه مولانا جامی کریه اشترى بيجم 20 نحب عالم دوغي قل مملكات من هنا والشعراء جنين مصر تماما كنا تماما هنا بالي دي سبيكر مثلا في برتوكي ده تدي تبع صح احمد خاني تبع صا وقت بيجن بالي فرحنجا يا بيجبوكو هم كسنكو بعربيهم فين ده باسكر تدي احمد خاني ده سبيكر نو بهارا بتشوكا ده بيجي حيل از فينات ده نفسي بيجبو نجبو صاحب الرواجه از بو كيف كرمانجا دنسين مثلا مالات شي كيف ساغوتي مثلا غوتي از في برتوكي جبو في تشتي بر هافدكم جبو في تشتي من السان يعني دسبيكاوي هي دس نيفيساوي ابيشي ده اوي قادني سيدات تشتكي زافخاش قو özellikle ki seyda hebiyse de hani evet ki hebiye tu vakti xanexte peşi yani ka eva es evim ez bir işetkim Allah tu vakti xanexti de tiktibi qadaji ağam xana guti es kime es çime es çetkim naxir navitiyatına ana tiştevitiyatına sır xati wi hene ne basa şerif xakire ne basa xandına xakire ne basa kitabi xakire hani bas kirib ji zari kirene işte bizim melay başka kirene evi bas ne xane ne day
تو وقتی ندای بله ده تو تشتی ودا اوی تنن ای سیدا بخواه بله تمام بله یا سیدا شهر اوجی ام حال لبکی تنی بیشن چون زمانی تا تنهر حالده اشترا بیشم ای شهردرمان اختپی گمگو شهردار اختپی ملاکی زعم مزم بیه مرشده کی کامل بیه 13 حب کتابی و ناهنه اشترا بیشم قاسی 20 حب کتابی و هاتنه وندا کرنه اشترا بیشم محب مالا زار پیغمبر علیه الصلاة و السلام گفت بیشن آل حضرت محمد مصطفی ج حضرت علی و ج حضرت فاطمه زا حس کردی حاشا دیگه که دوستان نفسم خوشکاندی در حق شاه نقشبند گفت حاشا نظام از چی می یعنی مینانی حیوان و منا او قشکاندنه دوید عملی کارم بیش بونا تکر ادب دی شعر کی خدا احاد بجد به عمل صفر اليد پر ذنب و اسیان خطیر دی چسا بچمد حشر پیش مولای کبیر چم هلاکی الامان ای شاه عالم دستکی یا رسول الله دخیلم یا حبیب الله دخیل يا ربي دبي دستي مدى تشتكتنا صفر العمل يعني عملي من الصفر بيجا دستي مدى تنا جناي مزافن خطاي مزافن كأبوان جنا وبان خطا أزي شارم حزورا خداي تعالى يا ربي أزي شبكم دبي اشترى أشوف مهلاكي اشترى بيجو أي شاهد دستجير يا رسول الله دخيل يعني يا محمد البرتيمل الهمبريتا البردريتا ما اسمع حاجة خد دشكنا البريتا ما يا ربي شارع تي واشترى بيجن پیغمبری ته گناه حضرت محمد مصطفى اموسا بيجن هذا باس من بالي سيدا او اوی مالا عبدالرحمن اختپی بالي ايش عبد الرحمن اختپی کی تگو سيدان يهولي ای نانا یکی دیج تگو قصیده قوی هه بالي بیت قوی هه بالي جا ادني بله ادني جي اويا كربلاء جرا بيجن او جي شيخ كربلاء بيتي بيا بيستنان كربلاء جي شيخ محمد كربلاء سيدا اوجي كوري سيدا ذاتن كوري سيدا او كاجي ديوانا سيدا هلدا فراكا حشتو نابره اي كربلاي كربلاي محبي مالا پیغمبر آل بیتیه الزعف جي محبه زعم محبه كي زياده بيه حتى جبوي زياده ترى وانا هندا اطاعت كار آل بيت پیغمبر هناك اوجي كرنا ارشتي كرنا مثلا لعنت اللي يزيد انينه قلتنا جرك لعنت اللي نانا شيء كربلاي جي ديواناوي مقادن جو حشتي وحشت بره اشترى باوجي حشتو حشت بره قسمه كي زياده بعربي وبتركي بعربي وبكردينه 12 حب بلمي سيدا 12 حب بلمي بفارسيه اشترى بين بلماويه داويه بتركيا بله داويه بتركيا ام اي او اشترى بيجم ام ابا تركي دكارم دو كلمه بيجنجي جكوري ابي خرا غوتيه لسر كوري ابي خا سيدا هجه مجبر کو دمام جی هندک مایه ام دما خو باش بکار بینن اي تمام وش ام درباس من ام درباس من هجه تبي ام الفيديو صب هنوك كي بدنه تمام ام صا قصیده جی ام نخوینه قصیده که بخوینه جبرکو براخونه بالي والله خالد خودش راضی به قصیده ده حب قصیده خود یا راست که تگل خوش خوانده اوی شیواز اوی تارزا کو تدبیجی نام جبرکو یعنی قصیده شیوازه که تارزه که دوی مرف زانه بر بخوینه یعنی بله دوی ناش بر خود بیجی یعنی مثلا تل هنک کسین کو تواناست که توان جوان گرتیه كيف سين از وها بين زمان سيدا ذاته قوتن تاريخ الشعري ديلوكا الشعري شعرتي ديلوكا كردا دا پر گرينگ دنه كردا دا ملتي ترك دا جي و د ملتي باشقا دا جي ديلوكي وانا قش كيوان سا شعرتي بله شاعرتي شعر بكي دست بكري مثلا هذا مش ولاتي مدى دنگ بیجی شاعرتی عالمتی ندوری هون اوانا کوکاوان جیکیه اوان مقامنا ancak merv که او انسانی که به ادبی سترانا به دنگ بیجی بیجه مرو وانا گهدار بکه و zaten بیجی انسان دا مقامی وانا بخواه رو دنی لی از داوخازی که من هیا که بری مدرسه دا وطا که مدخان دورا مدادیه مزنی میتا سیداوان یجمه مستر ده کیماسی مد مدرسه ده هنه یک کیماسی که پری önemliye یا اولی درسات تجویدی بله عالمی مملکتی ما گلک عالمی گران بن دخاندن علمی
و صرف نحوی منطقی کلامی حتی داوی دچون دون عالم پریگران لیبل اوی وانت نبون تجوید وانت نبون اجا وی داوی نها مدرسه دا مدرسه می دوغوی دا الحمدلله تجوید کتیا قرآنی تشتکی که ما سیمای اوجی و وان شعره وان بیتا به ازمانه که خوش با آوازی خوش که اواناجی ببینه پیشوری ما که بینه امیجو گوه بدن وان دا که بینه زمان دا ساعتا تا خوش به هجه من امی یکیش تگو داری کن ام بکن داویا برنامه چی نابه؟ داویا برنامه دا توی بخوینه؟ تو چه حز بکن؟ اینو میوان من تماشاوان هجا مالا عبدالقدوس یالچین کو او بخواه لاوه یا کوره مالا احمد حلمی الکوغیه ایرو الاستودیان بو هجا من دسر چاویم سرسرم راحتی داویه دوسا مرف چیت کاره بیجه داویه دا چی که کن من نگوت به سر هجا من سیدا میلکوی زیده لسر ادبیات کردی هم بله حتی تأليفاوية أول شرحة مموزينة مموزينة شيخ أحمد خاني كبوزن قصة عشق مموزينة كل ولايات جزيرة هاتي وكرن شرحاوي بعربية وعربية ويجي عربية كفصيح نفيساندية دسي سالية خدا نفيساندية ويش غيه جوان بيه وشرحة كبرخشك وها كرت نفيساندية أوياه نهاتي تشاب كرن وتفسيرك شو خباطة يصير تفسيره هبو أويا أنها مسودة معبو موي قسمك وين نفيسان ما ويجي الحمد لله بحرفه بالجسارة كمبيوتر ما نفيسان ما طبع كر خدا ميسر بك مسري تمام بك إن شاء الله إن شاء الله و برهم من وقلت لسر تجويد خباطك من هي تجويد بزمان كردي من كتابك نفيسان بو أو بتيبي لاتيني او يا تشاب ببو ان شاء الله جارات ديا بتيبي عربي ورا تشاب كرت لي علاوه تيجي دو شوبا بافي خويا از باورم يعني دو شوبنا اللي بلم برب باش يجي من مالتا وابا جلك صفات بسر تشافي بسر سرم راحتي دس خوشياتتكم إلو ميوان كم ديجي اوجي الهيات نص مالا اميرهان باقش بو يجي بيجي سر تشافي بسر سرم راحتي دمام مجبركم كم بجلك خبات وخدمت هبون كم خبر دانا لدمام اف بوكو حتی جدسته میو مویجی پار وکر مالتا آوابت سر چاویم سر سرم راحتی میوانم دیجی اوجی قصیده بیجو ماله خالد ساقلاق بودی سر چاویم سر سرم راحتی داوی دمش بدنگ تمه هر وها برنامه خوش خلاص کن تماشاوان هجا هفتی اوره روزا شمی ساعت نهان دا دیسا ملگل هفدو بن هیا وینگی ببینن دناف خیر و خوشیه دا برا هر تشی لگورد لیور خاطره کرم که هجا يا إلهي الغريب دائما هرد الكبيب بحبيب بتبيب مامدنا قومي غريب متكب كشتي دست دلبرامه ماندنا قومي غريب كشتي كسننا سام
مردزارم از فقیرم بریندارم مامدنا قوم غریب از فقیرم به بهانه رشم هم رو سیامه راضی به عفو خدامه ماندنا قوم غریب آخ و خون بارین پیاپی دائما بد حال ملای باتی سائلم رحمه فزاکی ماندنا قوم